Union Home Minister Amit Shah ngarang nubidang Imphal hek thunglaba close door da meeting pangthokre laikitaba sagi manungda laingaki thabak yauna compensation pidagani haikre. Union Home Minister Amit Shah na Manipur to khaiba administration laibiyaroi Manipur yapun gi saktam kaheloi haina lok sing da thajaba pirakre suspension of operation gi bathang gadi paukom pirakre. Kangloki irang da laikitaba miu sing da selam di thabak pigini haiba Union Home Minister Amit Shah gi wafam maida gi haibani haina urup arapti development coordinating committee Manipur market gi thabak. Union Home Minister Amit Shah Susan Puda Satan Kuki MLA Singh Kuki CSO ki Lusing Busing Guna Kre Manipur President Rul Thamu Manipur ki Kuki Singh to kaina laiba pami haiba yauna tongan batiman Singh to Suguno mas serau area da Kuki militants in a konjasin akan mamong landara Kre security force sing nasu 100 no mai kapuna nakala di rakta kan ben kul na Kre Imphal district tongan from Anida Kuki militants in a nongi kaplak pada kunja misa mani nongi maruna pan batiki aru fium na like nari. Amasung Manipur International Sports Medalist amadi awardee singna Union Home Minister Amit Shah da memory na mapisin na parang tawkre.